Veliki broj problema zbog kojih se građani javljaju lokalnom ombudsmanu Milošu Lazareviću ne spada u nadležnost rada ove institucije, a prema njegovim rečima to je i razumljivo, s obzirom da je ovo novina i da javnost još uvek nije do kraja upoznata sa radom ove službe. Retko koja institucija je zaživela i dobila takvu rasprostranjenost kao institucija ombudsmana, primarno iz razloga jednostavnosti pokretanja postupka pred ovim organom. Pre svega, ombudsman je glasnogovornik građana i institucionalni odraz htenja građana da se upravo građanin održi u centru države, odnosno jedinice lokalne samouprave, prava, institucija vlasti i da ne bude prepušten sam sebi u borbi sa birokratskim procesima. Bez obzira da li je zahtev upućen ombudsmanu u njegovoj nadležnosti ili ne, ova služba ne može se svesti isključivo na birokratski postupak, već kao zaštitnik građana on ima za cilj da poduči građane o njihovim pravima i uputi ih na odgovarajuću adresu. Pravo i zadatak svakog ombudsmana jeste da pružanjem dobrih usluga, medijacijom, davanjem saveta i mišljenja unapredi rad organa uprave i realizaciju prava i interesa građana, što je u prethodnom periodu učinjeno u preko 10 slučajeva zajedničkom saradnjom sa opštinskom upravom opštine Gornji Milanovac. O popularnosti i značaju ove institucije moći će više da se govori u narednom periodu kada kvalitet i rezultati rada ove kancelarije postanu vidljiviji. Uočeni su izvesni problemi u radu lokalnih organa, ali njihovo isticanje nije u cilju njihove osude, već poboljšanja kvaliteta rada i vraćanja poverenja građana u organe lokalne samouprave. Lazarević je apelovao na sve sugrađane da se, ukoliko imaju bilo kakav problem sa organima uprave ili javnim službama, obrate lokalnom ombudsmanu u zgradi Skupštine opštine Gornji Milanovac svakog radnog dana od 7:30 do 16:30 sati.